Pozdrav svima ljudi, Kraftmax ovdje. Ljudi, danas nemamo Nik, nema veze, danas igramo Gario. Kao što vidite, stavili smo na ove velike kuglice. Ovo je na easy, ali nema veze. Mi smo pičke pa igramo na easy. Sada jedemo ova velika govancad. Šta ćeš, mi smo kuglicama govancad. I pa ide naš čovjek koji ima skor 3455. Evo, sad smo pojeli taj gurac. Dex nas pojede, sine, ne znam. Mrš. Ovo je Jovan, Drovan, Jovan. Ovo je mali Jovan koji voli da jede gonavu. I evo vidite. To moj drug baca mikrofon tamo i ako sada ga kuca, nema veze. Ulazi mi mama u sobu, ali nema veze. Idemo sada muđa, hoću li biti u klipu, eto me pored tebe, ma more marš u pičku materinu. Kraftmax, sada smo izašli i napisali Kraftmax. Ali ne radi nešto pošto smo prvo igrali sa Mirnesom iz đubriva i iz traktorčeta. Ako čujete neko šuštanje, to meni zubi par, to meni zubi. Aj. Hljebe i bože. Što boli, žiga. Idemo dalje. Hajmo makar da budemo na 9. mjestu. Dalju jedan. Hajde se bijem. I polomimo luster. I evo nas, polomili smo luster. Nema veze. Pa sam poljuminjenog ljustra. Pa ću da stavim još 2 djece. Staviš još 2 djece u školu? Da, ću ti da stavim još 2 djece u školu. Evo sada jedemo. Stavim. Da li ćemo igrati gore? I evo nas, posle toliko vremena, vratio sam se, izvinjavam. Izvinjavam se što nisam pričao, ali morao sam nešto da radim. Evo, sada smo se raspodelili za ovo jedno govance. Idemo sada gore. Nešto je bilo malo lagalo, ali nema veze. Sada jurimo Rojsa, sine. Jakša! Rip Jakša. Double jean. Tararara. And motherfuck is this? Shut down. Tuca, pošljite kanal Šljuca Games PC, najbolji kanal, 2 miliona subscribera. To obavezno posjetiti, to je najbolji kanal. Evo sada se kupljamo 945 skor. I sad ponaštujemo dobro. Evo pade mikrofon. Drži tam mikrofon, hajde se malo ti. Ja bre. Daj meni. Daj mi Mirnesa. Sada igramo tu.
tako. Idem tako. Ti mene da kuraš. Hoće mene. Govno jedno. Sada ćemo... Ljudi, šta reći? Koji postupku porati? Koju postupku porati? Kome? Kome? Meni. Tebi. Onome. Koje onome, bre? Fanovi. Nemoj da mi pišete što nema klipova. Nema, jednostavno nema. Da će vas se raspodijeliti na... Pusti mi ruku. Pusti mi ruku da te boli. Joj, Radovane, crni Radovane. Allah će nas ize. Će mi ize kopatku, čovjek. Sada će me pojesti, ali nema veze. Begaj, gorni more. Oće tim s nama, oće tim. Hoće kurac s tim sa nama. Gdje ćeš tamo? Da uzmemo ovo. Ama jok bre, poješće me. Gori more, pa drže mi mikrofone. Tarara, iz motherfucking Z. Šapta. Svi koji gledaju klip, obavezno idu u WC. Da kapi. Možda će ovo... Znači, još ovu rundu igramo. I još ovu rundu igramo i to je bilo to što se tiče... Aj, sad da prekinemo, hoćeš? Jao mi luka. I to je bilo to što se tiče epizode, vidimo se sljedeće. Ćao!